Kani gadega Patisi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni. Kah Nyautrap Youth Council hak arpu atrek unaitung kala penrem jori ke sorkar po kejingalamu Dr. Mukul Sama hadin bana kaliang ke sorkar hi kamshim lapdiang ya ke jingkhot ekran ke seng halor ki South Likiman hak Hasi National Dorbar Hall. Keseng kelapa ada kejing thok ke kunhun menteri ke sorkar jela ban khot ekran halor ke inline permit ke work permit ke labor permit bat kumju ke trading license kiba keseng kelas ngokia hak ke day bat ke jingrung kertep jong kibar jela. Nakaliang keseng kelarai ban shim hino ban pentrei ya ke inline permit dak ke basyan kan selok bat kibor penyak senong per hak ke briuh Nyautrap. Ke HYC kelarai ru ban khot ya ki MLA kaliang sensyar hak arp kendai terik unaitung ban ekran halor kini kiman bat cuai kini keseng kala penbena ban pendong ya ke jingra lamayong haka arpen riu terik hanong ba shelong bat haka arpen yau terik unaitung kan penlong ya ke jingalang persya ya ke jingsngap menti ke sorkar ha additional skaterian ini di sini ke ba nakaliang keseng nadu ka sebai terik matau benai ngala da ya ka shti shau chief minister hunju shaki cabinet minister ba matang si khatwai baje pengendon ya kini ka discussion apa ni ka Hasi National Dorbar Hall Selong nak unta banyak keren banyak tai halor to South Likimat ka banggil dep enbu ka memorandum Shau Chief Minister ring layak de kelti ka ba jai de kelti om bangin proklamator Selong proklamator thau ni dikini lo ki bolong persah ke sorkar ring layak de kelti juga jing keren jing peni ba de kelti ka banyak selok banyak keren de kusi kolong ba haduk argentang ila ab nakaliang ki cabinet minister haduk chief minister kumsim lala pan poe kene chaka kumung labu la pembet kumung la pharu sti kerpang skia chief minister ju shabaro ni cabinet minister hari kene ka pan isha dar ba nakaliang kini kinalam po jala ga jungi ba kumsim lodon ya kata ka jingkit kle ane ki jinglong serius habade ba kamyap kam em ka bakta ya kari ba jap re ga jungi ti kamat ka ba ila khot chief minister bani keren penyatai kalau halo South Likiman berkata kadai halo kini inline permit petri kamno ya inline permit po jela Meghalaya kumbolong lem bukan jela po Arunachal Pradesh po Nagaland ba Mizoram di habdi kini cingdawa ke jingi nakaliang sen petri kam kini inline permit kamar inline permit ka Kranshai ba hunu briu bawan nabar barjela bawan nabar apo kini jela jingi Syabon rung di beliau sebagai jingbet, buat undai itu, jing temu bupak bandrung, haduk kanus ngi insyong usaha akan dicakap, buat permit kapan ayu ke depan long tak sebabnya pun dah sini, buat paling kuat untuk terekam ini permit, nama lada kan terekam pong jelas jengi, kan hanglat ini kibriu kebuan nabar, bagi nomlah bandrung trashno, bagi nomlah bandrung trashno kamu kan yarap kan yada ya political right jengi. Dah kini kibriu kilak belong ke trashno kamu kan bu ke jingma ke pasal ni ke kibriu kamtam habade political rights economic right ke jengi dikatakan lagi kuat ke jengi bak sorkar terekam no inline permit kena kalian juga sang ni la ship karai bah ka arpundio trek indon dia ka black flag kum kada ke jing persya ya kini ke jing menti ba jing komando ke sorkar kaba kini kan terekam tang po Shillong City bat ka arpundio trek indon dia ka ji kendulang idkhot ke CC ante po additional secretariat habar bertempau ke jing persya halor kini ke jing komando ke sorkar halor ke jing bom sap halor ke jing bom henkor kini ke jing khot jing minta sini bat sekiwi ke program bobot yang sakot ya ki ruling MLA bila anong ke ba support ya government kai kata bagi kimdon ya ka mon ban patrikam kini ke South Likimat sakot sai kiru bani kendo kai kisgo halor kini kimat jungi at pandai terik tangan lo but habis ini begini jika patrikam kini ke inline permit wan ada ngim absu ek sarkar ba patrikam ke inline permit bana kalian juga seng kan ya hino sakmat ban patrikam no kini ke inline permit hapo ko beri trap dah ka boleh Syaman lagi senang, di badan aku beri nyutrap, banyak selok, banyak kan bagi dorbar senang, di dorbar raj, di dorbar hima, di sencuk di dorbar senang, di siam unsur unsur, bagi petrekam no, ya ki anyak senang, di tahu per, ban pek ya kerung kami, kesyok kesak, ketrik tak cangkup barcelah, kata kali kerai berkesan kesim, ban lek aman lagi senang, orang beri nyutrap, bagi cik petrekam kini lagi permit, tak sedang no, syuk mungkin apa government, dia kenang ba, kata ka cik terekam jangi berhanglat ini keberunan barang salah margun syab government asal kalak bermampur pada jinjelai kemudian kena bud di kini hidup tanya sim hakim tabu per
nak kita menyadai kenal siap nak konstitusi ini mah atau gelar kendi bamal lagi drobal senang kendal lagi jong kelan seling ah ujuki ba kejidi thiet ijaka uta kendai shu ban ai pathar sekinu no kibriu klem de pet ai ji thu ban thiet ita jaka kenang bangila ban hanglat ke benemi habire ban kenal siap bat menyadaru tahap ci tradi jemluk ibum dan cakap putar bikin yok lang ha berdak beriang bersyawasa Kani kadeka Batisi TV, bat pidang pet yaki kubor bamankas ni. Kajing atalik seng rulum pedeng ke HSPDP bat ke UDP nak bentak election jong snam arajar khat pra kelas dang bendan ke jingsha kan tho ningkong napok ke seng UDP kani kedai hadien begini ki ar seng kila pen bena ya ke jingpha elaki constituency kata khat nyotli ki constituency kan lech ke UDP shiphotli constituency kan lech ke HSPDP bat khandai tli kin don ki jing khon parlok Hadian belada penbena kani kajing baha ik konstituensi kidon gi kertong gi basontanat bat don ru gi basngosi bat kani kala pau perthai ha meliam konstituensi ha kabau ba hamlet doling ubla pen khre bha menta ula sha pendu ban yakhun na ka UDP namar la ai bha sha ka HSPDP ulami perthai ban keren persya ikinoy lam lajong kumju ru uba jo marwen kertong ka UDP dasngotanat ya kani karai ban pha yakhun perlok hanot shilong haba ka jingtmu galong ban penliem ya kiseng na rithor kat bau ba samlen malngyang kertong ke HSPDP na soyong updiang ban yakhun perlok namar kani kedai ke babyang EU ban yo ra ka thong bat uba titos khan MLA ka sora updiang so bhaya kini karai kini ki arseng ban penyakhun perlok ha katai ka konstituensi ke baulami khmatพี่นั่นดูกับสังฮีจงการเนี่ยกับจุดเครียดนำตากับ election เรื่องการบัตรกับ party ฮีบรอกไว้นักเลี้ยงจังอันนี้บางเรื่องคุมตัวกับ election เลียร์จะขลายรู้คุมกับ party กันหลายเครื่องหลายสล็อกบัตรyangบางยังดีบันช่องท้ายดีบันทริสตอมที่กับ PE ฮีกับไปบ้าคิดพี่กับทริสตอมกับจังหลายทริสตอมหลายมินาท็อปบรอสันส์เนมบันย่อบันคนเดียวดึงช่องอาจจะกับปลาในกันนี้ก็จึงร้ายกับบาสเด็ดกลองเกย์บัดเป็นกันเด็ดอมตั้งงานเรยอยากกินน้อยลำจุกปาดีจุงี้บัดคำตามอยากไปบ้าปอมาเลี้ยมแต่ถ้าเลี้ยมจุงี้คงกับปาดีปอมาเลี้ยมคอนเซนซีกับยูดีพียิ่งหลับเป็นยังยังเดียกับจุกเบ็ดยังเลี้ยงจุกปาร์ตี้และเด็กจุกนี่กับคอนดิชันคอมมิตี้เป็นกับ HSPDP บัดกับยูดีพีนักเลี้ยงจงกีน้อยลำจงกับยูดีพีกำชุมหลักกันจอกเตียนเอรูเอ็มเรยเดนักเลี้ยงจุงี้คงกับปาร์ตี้ในปอมาเลี้ยมเวลาจุกนั้นกับปอร์บันเปสโง่และนี่บันอัปเดตya kai ka performance ka jungi ka bagi jure nak por por po jong ka party dia lian jong party kilong aware ba yak jeng trestom jungi bat ki hiru ya ka jeng kia jungi ante po meliam de ka basusi pada kalong pada lian jong ka party pada kam response ha ta ka dur ka belong positive de kalong negative ba ka approach ka jong ka de ka daw kini ki kimi ki krum garamru de nomor ba ka jeng bam sumkhia bat ka jeng jenglong neglectนักเลี้ยงจงลีดาร์จงกับ party UDP พี่งำละบัดน้องบันกันเนาะเมื่อบัดน้องที่บันเป็นดุบ่bukan rekomen ya katanya jangan ada di pok meliam dekai ke ba ngasutu bat ke ba tip syai ke di tengah ke wei bahaswa bakanan ke di ke alliance apreng ke UDP bat HSPDP ke jeng bakla kalai nak ลี้ยงjongกับ party jong UDP nomor bah sangdu jong di alliance apa yang kerja keren jong buat adan buat dong paroi dalam buat titos buat alan buat adan bersemut presiden juga FK presiden juga HSPDP lah kuat ban lah kenduk buat ke noilam juga ke parti UDP lawan rengkat buat ke precondition buat kata ke precondition jong ke HSPDP ku ong ba lara PI ke melim ke makoro ke sorkam tingin terek ban terilang lara PI ke ni ngim terek ban terilang kata ketika jeng feel jong leader jong UDP baki ngop ha kata ka jeng penbit jong ba arden di deki keren pada hadin pada bani keren bat penbit kim nak syur mar bakla commit ya kata ka jeng ka commitment ka joki nam ta kata ka precondition jong ba arden ketika jeng feel jong hinoi lam jong ka party UDP pi ngani thu ip shawan poisa kata ka phang ngalai le election arjar khalai naka UDP di ngelas arem do ading ketu kada ka jingkhot nak liang jong ba den banrum no cha ka HSPDP bandikun ya ke MDC election dia tu por laranga imat ngan rekang keper cha ka HSPDP ngala ban job banlong MDC nang tira po mleng posisi nrei pada kum ubriu badan la ka nongrem mo nomor duduk mensuang ran po ki siu khat prosnem
ngamju rengkok sistai ngarayane apa ke KSU berhajuk ke nongrem dikejuk nongrem menjengaruh pengaruh sport ke sengsai masma apa UDP ngamsup kerja nongrem menjengang ngadan be apa UDP ngambe ya ke ski dan listai ngan job dengan borong po HSPP ngong kamile tambah nongrem ladangan job halo nongrem ladangan rem halo nongrem ngamsup tak lek ke HSPP reng lain yani be apa jong UDP dikeni ke jeng lek jong UDP pada kedi ke UDP keban perkat ngamri mangau bekerja nongrem ngamri mangau bersat ya ke UDP dari ai kena ilam jog UDP ke sutu syai ya ke kam bakile laki hun laki yotia yodam lani ke yotia yodam ru kesong haki nomor hangas bet hi gadon ke jekamen gadon ke jengai baskem om ha ke parti hari gadon ke jekamen bak jengai baskem hari haki pai ba jong kamling konstituensi pi banong ba kandon ke alliance ke jengai terlang na namta ke election apa ke UDP ba ke JSP kini ki atli ki parti ki bani kranswa hatu ngini terlang bani atri yang tagari bagi benriu lani ngini terlang tang menjab election kami ke bamanta ke bakia keren ki terlang preng UDP ba HSPP kolong tang menjab election tang ki katuk ni ke section preng HSPP ba ke UDP kamdan setia kata kaji terlang benang bantrai bancakri nam tagari ba ke benriu dia kini hi naknya juga kamla benpriang malah ki ong bani terlang nam tak jam riu berpedi jam riu kadon kong tipu ni keren rekan ni jin terlang juga mereka UDP bar ke HSP kolong tang berjob election ya ki kat tu kat ni pi manta ngakwa bani itu pi ni nak liang jong ke parti jungi hande po meliam ke UDP meliam konstituensi meliam circle kadang don kadang ne kadang sa kadang terkam di ya kedunu karai ke ba ngin sim ngin selum ke jenglang preng jong ki parti jong ka UDP ngin serai lang hata kapor marba ngamla barai morei kum presiden la tong uskatri umla barai morei ngin de songlang ngin de keranlang ngin sloklang kudu gumle nang di pada semat naklian jong i linia bapli untuk ma 4 ju keren 4 ju kejok tien kudu menuru di kalong ka be ken ma marba jing syad long menuru lang akor ke puram waktu nak di ban keren bagi joktien henry pi lara ki bri ku ya de ka josohe de ka ego de ka tai de kalong ka bae ke ba bagi aspek kita ku mi kata kan pi mata kapor ka kelalong sem palak kapor kelalong sem palak marba kumung ni terlang mentah ni terlang hlor kunung rem pi larang yang main terlang de bandan bak daw bak isu bak kunung rem te klem kunongrem ngagam cukumit kumari kan nuru ringkat kunongrem mobiang nakle juga ngalong pro ngalong positif ba nganle reklem kunongrem mobiang puncu ong motoi terlang yarat nga tamon job song te em ngagami bani election niru umri tema kwa ngan job election bangan pet biang jemput juga ngalong bangan mi ni election marba dan bonwa jing anu juga menteri nadu ngalong dalam juga ke isu hodo mataru kadang nek kamju kadang ke isu smat juga kadang kunongrem khamat juga bagi buan jang juga menteri berpenim ya ke konsumsi ya ke roy ke parti konsumsi berkamtam menteri berkeri bagi jai mereu kamdam pumba pi mata ke jabri juga kan hak je hak saw kosian lera kamyo ya kinong lam ke ba sempang ya kinong lam ke slur ya kinong yalam ke ba tibri tu blai kelong ke bayak berpenim ya ke jabri ko jongi pi ki babon hi ngamnum la ban jak tang ni mun buhon mun bamon riki babon hi kimda hun than ni kini ka jepen baik mar kini kalong tang ke jepen baik ke bahalor kamde nu napo pi la pi kwa ban ya keren ta ka alliance de ban keren shoro napo sapo shalor riki ni ke jepen baik ke alliance bre kalong la keren shona lor sawan sapo long tik mbas na yeng kini snayeng kisna shoy ke trum sha sho slap paya padon patliu ban persong payar ke padon kata de jing feel pi lagi ong bagi kuat bata kajin terlang kalau baskem teisho paya teisho nogrem hangta kan skem kayeng kata kadi jing feel jong ni ka alliance pik babon hi ki konstituensi wat ki bayele perlok mo ngi imanta kam tam te po mo kon ro udon usting emali henry ka HSPP ka feel be hang teru yo emali ru kamborom pedile be pi kani kapau kat makwa ka HSPP kat makwa ba arden ki pi som biang baik. Pi, dia kumulong matahi kibabun balang kim sotrat ba kim pediang kim hun ya kini ka alliance ka ba ya tari pang ka UDP ba ka HSPDP.
pi hak jingi junga pi larai kini ki sportly ki konsesi ke UDP ka namdan ka pembuat ka UDP hi ka sedang ban penduk jat dalajong yelajong pi ka ni ke jing terlang preng ka UDP bat ka HSP kadang poi susnuru nama ki policies bat ki ideology jok ni parti ka affair balabat pi ka UDP kadang pok Canada Northeast Democratic Alliance ka kanhun balathar ke BJP hani po Northeast Henry ka HSPP ka persya yal jong bakanan po Canada balai mar bakadai balalam khmat da ke BJP ka HSPP LPE borok emali tang mat buat ban buat election president ru kimtre mar ba udai candidate jong ka BJP pi kata ko wisha ka baru bi kumanda ke issue bai tikhu ke sang balang ka HSPP ke persya yang jeng terkam ya ke rule project hanti po berlihat Ndrek UDP wadek ong yang ring banta dan kam bandai debate ya ke merit and demerit jong nika subject nang tade ke nika HSPP boros kata ke kwa ban penterkam hani po si jengi ya ke nika original ILP Ndrek UDP wadek ong ke kwa ban penterkam da kata ke modify ILP pek kemungkis jong ka uranium mining ru HSP kan saiba neduk porba oping mar hal tu ke poru ngaron po ke kisiu rekat ba oping le keleng banilap gajing persa ban pendrei lani ban ailat ya ka company CL banti uranium nang po ka jela ka sungi ka HSPP ke persa ya ke uranium project ndai ka UDP hadum matamne kam jukra sai bre bat ke isu jong uranium bat ka kongsan tam lagi phai kham tam te po mlim ko sachi ka long ba ke HSPP kalong for muda Henry ke UDP kalong against ya ke muda kini ki isu nar usang layak lupa la ka jong bala kwa ben lupa hane ba kedi ka jingi tli spobna kin tli show collection but suppose ngi declaration kedi ka jingi tli kan prano pi long ha bai de bat kan ni ho ke ga bagai penbet nak yang gini ga tli ki parti ni ha pan ya pediang hi ta di Henry ka wei kan pi Long sin bagi ale, amar kathong ko jongi hi ke deban, pen rami gini ki National Party, Congress ini BJP, untai, ini khamtam ya Congress, dia begini ele besar ya gini. Dia hendai lada ke jingmi, ke jing ele lang, pada ke HSPDP baka UDP, dia kan divide part ya gini ke board jongi ki National Party. Dia ngaso baka jingmi namar pi long hak bai dei baka ni, dan kalian jongka UDP lah sih kalau dia parti ke belarim lah ni apa senonor, mah dia tu por ke PDP kan padang. Dia hendak mentah lah sih nak kalian jumpa UDP ngelaya Syahmat, mah kajing mereka mujung ngelaya Syahmat lalu kini ki, nadu macam sen bang no. Dia hendak ngira kajing mi pak sang jumpa HSPDP mendapat di kawan rak ni kan tempat penperah, ya buat jumpa National Party yang ni apa kan senonor. Mahadu katai ka kathung jui hi ga de katai ngile ginjau ni kan kinde hadu unta ga jingya ga jingi menta hiru ikan men bakan dun be ginjau namar ba hangs tu ile dia bang ya shrum chaneng kendu mo sejni ki jaga badi jingi tribal areas bachti ki non tribal areas su nio support ka bon mana ka yang kiru din mar khamtam longa UDP ga de ga win ki party le si ka bala balarim di ka party le si ka bala long measured Dia nak kata ulang kibriu kila ya shania ha beli ba ya kai UDP ngai pi. Dia khamtam sewat sikti ki jaka beri ji jaka jungi non tribal area su beri koi ke parti le si ka ba maki kila tip ina do por munsha ba maki ki ju support ya kan ke parti ne do di ke por munsha. Dia namar munsha le si mo kumbai kren no ha beri bat kan ka not shalong munsha ka pat kadang dia ka mokhar konsensi atau por apa wan kan ka delimitation di ketua poru ketika kasit jongkani kamu harkan sensihi kadai jongka UDP jongka Regional Party ya ketua por kawan ke kadang ke HPU adian pat kawan ska UDP di kumta ki abi ke support ya ka Regional Party kita stay dan ata kada wani ke parti long fi bakala itu itharu ke stay dan jing senia ya parti di kumju kidan ke jing senia yang aru kumung yalam jing seng malang kidan ke jing senia di nagalang jongang yo sko bahon nagalang ka parti UDP bat ka HSPDP ngelapan pau yang kecing trailang hak jetri kum ka alliance
nam taban penkre election Jakarta nakalian jonga ngasup kemen ya jing trilang ke jongki baru hak bayade ngti po soyung nakalian jonga kum MDC ngapriang kelut ya ke parti baki penyeng yo kandidat UDP bat ngarung anjing nyemdai penting ya jing yang jongno ni selutan penyeng ya kam ya penyeng lang ya ka penta ngasudai benongka roi ke ba kadui ke long hau pai ba mdai penting ini hi kam tan jing ta hi namar ngan cukran ya fi cái ba phi tiếp hi mà phi ru ada nga ngayen UDP biang UDP ru phi tiếp doi ui doi hi pesatra jong ba HDR lindo te kini sikni pesa kia mi na kaju bayi te kam don jikta ye nga ngaling pai ba usu kham ha ba ka jingkersan kita nga hi nga ba ngadon kam yang jingkersan susu na pai ba khnang bangan yo cicap bor-bor ki sedong ba ada ngi yang bon palati kandidat yo kta ngi kisen belum yo ki klain ke parti kongres andai hoi kumbang apet bangan yo i menen hakaba election ng experience hang tu hoi kijing yang sipun teli ki seng rulum batu ki parti kam dan jing kata an pai ba hi luarai lupa cenu bangan aya kata ka jing job kumba nilai ya keren haka parti nadu pas dang di jam kanika jing keren bakan dan ka alliance pedengka UDP baka HSPDP na kalian ka HSPDP nadu pas dang kila penpau ya jing hak jing dai baka sok ha konstitusi namar baki ong ba ngila don lepau kandidat bolaya skmat ba declare dengan melasu ya kapan rai da kumipat de nakalian jong presiden la pensno ya kalau ini badadin ba nalaya keren baki nong kesan tre ki jong ha parti na shime karai ban pediang den ya kata kenang ba kata kajing keren jong ban don ke alliance sapeleng ke HSPDP bagi UDP kanung dan kejentut bolong kidan hadu san rumut ki kertong hadu mentai ngampat sutu batnu kejing ala kadeendre nakalian ka jonga hinga smoba ki pat ba kidang ai kejing sania yang ban syakri biang ki hang dikasan senam ke banwan bat khamtam hadin ba ngila menjur ya kenika alliance kipai ba kitip bahagi sutu bahai ke ba ke jengmut jong kenika alliance de halo katakan nong rem le se kipai ba kensa nang ai ke jingkersan ya nadu basdang ngila ya assess ya kata nakalian ka jungi bat nakalian jong ka HSPDP ru kumbaka sur jong pai ba hingi ki jukren barabor balai ba ki sendulum kimla ban ya teli de halo katakan nong rem habang isngap ya ka sur jong bobun balang kum kinong yalam ki badan ka jingkit kli nilai menjur ban ya trilang hapdeng ka HSPDP bad ka UDP dan re hapdeng jong kanika proses ni sutu ba kidan du kijing kidan ki bomhun kidan ki bos tenat kidan ki kemen kidan ki priang sobha dan namar kani ka julong ka rukom haka politics tapi pet haki wigi state tu apa ki wigi parti kidon ke jing trilang kadon ke problem dewat ka merger ru kadang mi ke problem pikir mau le si nah ka por bangi seng ke HPU ke de ka seng ke bakan thup ya HSPDP UDP but HSPDP rea kata ka por ke HSP kadang don jadi nang tangi ong biang panyateli biang seng dulu Misnaya ke UDP por ba form ke UDP ru kaju ba katu kan ni nak ke HSP kidang ne hi ba ke HSPDP wal ada ke PDSC dan ke HPU wilayah khaliap lama kelas kabangi ong ba kan dondok ke jing Thailand pedeng ka khnam bat ka UDP adin ba pol kom presiden ma khaliap e kalama khnam le ka khnam kadang mi tiga ni minum lah ketika lengdi proses ke ba minum lah iban sot na karailan ulan no tendai wala ka taru gi persiap kung kinong yalam ki badan ka jingkit fi na kumanta ka riba ka cai penrio ni persiang iban persutu ya ki para nam yalam ba ni dan kam ka jingit teli ba ka jingit telang ti lengba ka ni ka alliance let's see kan prat unti let's see hakwi ka pola da kam ja mentaru let's see kan sapoi ka por ba kisang dulu mungkin saya dalam hak juk kalama. Saya kendiat na lembaga ni ka jingi keren bat pi nga kwa ban
percaya ki pai ba trong ka sora konsensi bakim dei ban don da ka we ka kom perkhat dum don ka nunu jing suthu bakla halo ka jing dei ka jing Thailand ka pen ka HSPDP ba ka UDP na kalian ka chonga hengan dei kandidat trong ka UDP bangan yale hi po kalama trong ka UDP kinum dan ka nunu ka jing suthu bakla da ko mai pat halo ka ni ka jing Thailand ka chongi kata ka dei ka banga kwa ban percaya ki pai ba trong ka sora konsensi Spa ya kak tien la jong pin don kam ya kabakan kiu kan rong in kasi kak tien la jong I kan roi kan ba bam sap kadai ka kentien ka bamut ya ka jing bam pisa tingka haki kam ki jam ni jing trai jing kta hagaba ka kentien phareng ka om corruption Kikintien bam klop ru kikit ya kaju kajingmut ya kani lawan rashapi daka Batisi TV What would have been my life? Where would my future be? To nothingness if God had not come and rescued me, if God had not come and rescued me. The ICFA University Meghalaya provides career-oriented educational programs in management, information technology, economics, and hospitality and tourism management at the bachelor's and master's degree level. BBA, BCA, BCom, BA Economics, BA Political Science, BA English, BA Education, BTTM, MBA, MCom, MTTM, IMCA. The university provides internship programs and projects which will equip the students with practical application skills and also give utmost importance to assist students in getting suitable placement after successful completion of the program. For details, contact ICFA University, Powerville, Dhanketi Shillong, Meghalaya 793001. Ula don hangni bat ulong ubas kem Black Tiger Cement hilana pauge. Jetwings, the leader in quality training and assured placements in the airlines, hospitality and tourism sector in Northeast India. We offer diploma courses in airlines, hospitality and tourism management with a 100% placement guarantee. Jetwings has been awarded in category of India's Best Institute in Placements at the India Skill Summit in January 2015 at New Delhi by ASSOCHAM. Contact us at the given numbers or visit us at Upland Road, Lattenkra, opposite to St. Margaret School. Come, fly with the leader. Lada pitbu bantai ni airong airop ya ka ying jongpi shabar ni shapo. Kadukan ka papakatam na kabenta ki jingdan kam jongpi ka dai Star Steel and Hardware. Hang ni pila banyo ki tiles ki tiar na kabenta ka kamera som bat kamera legbar, ki rong babunjat kat kum ka jingkwa ka jongpi ki tin sop yeng ki plywood ki kor bat bun ki we ki tiar na kani kadukan Star Steel and Hardware complete home solution. Kabadan hajan ka office Nepco hadam senyong Shillong. Kabadan ru bat kejaka penyang kali. Contact 0364-250-7335 lani 9436-335-001.
eh. Ya. Aku akan enjoy. Afalay ita na ihaban mo takada afalay akum to. Macam penuh mikiran. Bob ni nga, ngam kan nak beli eh. Balong Hey, hey. You bloody scoundrel! Usa siblat. Ya kas pak apau. Phem nget se, kajing em jonga ngalarai ban IT lot betang hapit. Namar ditang mapi balong jonga dosa hadonu. Ada nong sun jong meh. Nong sun. Ya kinong pina brio ku meh. Hey. Ben barang show haying imay mensim katrang ban yola ijong so kumban lain nala imay income pendiang na dong shadow and ray anda layo na i mensim jonga kasyuleng saban pendam jonga kala sudah suka basyong marway ban ya kabar ngut kan kabangatmu babu tangki jingken tut suka basyong marway ban ya kabar ngut kan kabangatmu lempun kum iparu lempun kum iparu Sume Samong meh Ngadai Romeo jongpi Dapat ka Juliet jongpi Ngadai uren nyau jongpi Dapat ka sok lengem jongpi Kata kemarin kelub karsap kasulek kelub lek kombam na ma kleo ka pep lut pa yang pertai bolak kowe ka pep lut ka kelub ha hikran banjang ya so yo ngau kulut entah kum ni kira marhot baik se balik yo ngau kulut demam dai kelub mah bibi betulun kelub telun oh lek ba kelub ma yo snow apa telun tila di bab telun kelub lek ba kelub cuma ngap siar pat cai pemo dah antat keting yo ngau kulut ila dia bat deh pemo orang lupa darit makan pastat sangat kenai Bukan kenai buat keren banyu barit ngapimut dek sok mengkenjur antar ketin mau ngade sokan kenai kini program bele mangabat ba ansyan mangabat badi ba ansyan kini program pinsai pok kamaran ting di senang ipet je kini program Hakabatisi TV ngaru ngakerpat ipi kerpap ipi ba penya pep knang yaka ba pesi PB wadlap klap ban pep yaka bipesi PB kani gade Hakabatisi TV bat pidang pet yaki kubor baman kasni Kaluk Jan Shakti Party LJP Meghalaya kalapan bana bakan penyangi kertong jongka haka election MLA Arjar Khatpra. Habaya keren bagi notok kubor Shillong Press Club u State President ke LJP u Jamil Ahmed ulaong bakat haduk mentah ke parti keempat rai haduk kat nungut kan penyekun. U Jamil ulaong
ba ka parti kan sesem ya karai hakilai ne sau panai shwa ke election bat kani ka parti hak election MLA baladeb kala punya kon khat prangut haus nam arjar pra bat sau ngot hau arjar khat lai ka parti kala yuturu ba haduk menta ka don silak tam gidi khat hak jela. So basically this party was formed in the year 2000, 28 November 2000, and now we have completed 17 years. But in Meghalaya it was formed on 4th June 2006. So out here in Meghalaya also we have completed 11 years. So even though we are regarded as a very small party, but we are doing whatever possible we are doing for the best of the people of Meghalaya. The LJP Meghalaya has not only supported the village administration bill by the state government, but also demanded its early implementation so that the traditional culture and custom of Meghalaya can be preserved. A delegation of LJP Meghalaya headed by its president has recently called upon the Honorable Governor of Meghalaya and has demanded early passing and implementation of the same. In the same meeting with the Honorable Governor of Meghalaya, the LJP has requested him to preserve and protect the indigenous custom, culture and tradition of the local population. Kani gadega Patisi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni. Nakabenta ban penkelanya keseng UDP Hanot Shillong constituency habaka election kelajan ubak Jo Marwen kertong ke UDP nak kata constituency ulayo bansa mi kisernot kisamla ki papas pha haki exam haki examen beper bat samru ya ke jingirap syaki temen ki bala kenjo palat nyopos nam karta ya ke bala penyai da ke UDP maulai nong meli unit hakane ke jingpun ko puram ki dan palat lai phongot ki samla ki bala pas bha haka examen bat lai phongot e ki temen ki bala kenjo syaka nyopos nam syajrong hakane ke juk sngi lai don lang uba alentri dekhar Vice President ke UDP sengkme urang ba snong maulai maudat baki ki nongket kam ke UDP ki long keme ki long kapa ki belawan mensaki hang ne jingalang. Kani gadega Patisi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni. Ka Nongkrem Youth Development Association ke badai ke wei ke kenhuan ke bapet ya ke bha kamian om tang jong ki samla ke thai Nongkrem henrei haki wei pat ki benta jong ke jela ha ka arpu wei terek unai tung kala rakhi ya ke jingdap ar phnyos nam nadu pelaseng ya ka haus nam khat khandai spa khandai pho ha ka ni ngi ka Nongkrem Youth Development Association kala pun ku burom ru ya ka samla ida rikor warshong ka badai na karsnong Nongkrem ka balawan ha ka kerdan ba ar jong ke merit list ha ka exam SSLC jong ka embos arajar khatnyo na ka school Eriben Presbyterian Secondary School ringkat ka percentage ka balakot kandai pusau 0.1% ya kini jingilang bandra ke dap arpanyos nam ka NYDA la pelong ha Youth Cultural Center kam Village Community Hall Nongkrem Village ukongsan ublawan banidon lang ha kini gesngi ulong uba Frederick Roy Kharkangor IS ubadairu Commissioner and Secretary Government of Meghalaya ha ka jingadon lang usim ka hima khairem u Dr Balajit Singh Siem ki dekhot ka Nongkrem Youth Development Association uba Bhalang Lingdo ubadai Chairman ka Nongkrem Dorbar Pelun ki dekhot na ka Nehu Yuva Kendra Shillong uba Wanlang Melim Ngam ubadai u President jong ka NYDA uba Markuni Warba ubadai u Honorary Principal ka Skill Development Village Training Center uba Empower Warba ubadai u General Secretary ka NYD ki khana school ki no hikai bat kiwe nathai kalong ki ka ba sponsorong bat ki ka mutilong muda luksa ni lapong kita idong buta musa ba symbolize ya ki arti ki je ka jinshai ka jinkrmen but Kajindon jong seng kum jong pi kawalan disya yang dari jinsya dari jingkermen berkata kedong yake kawala balong what is possible teng hagi nomor hapeng jong jige kumgo awni samla ibadah dan ba menapeng ibon ki struggles ni jige kon teng bila kon disappointed laban sotlor laban sesuai ini. Abadon kumpulan keseng ke NYDA ke ada confidence bah hal ikan keseng dibapet nampak jimhat jumki samla but berkabalan channelize
ya energy jungki ya gibut jungki ya talent jungki berkewala mana ya value addition